Мага белектерден бересиздер. Эт тартылган кезде бир-эки белектер атабыз. Эң көп балалуу энеге белек беребиз туугандар. Бар бараңыздарда рекорд коюп койгон эне. Эң көп балалуу эне рекорд. Батыр эне. Чөтөр жокта. Күчө болот фигура дегендерге ким бар? Алынхан. Ким Алынхан? Алынхан эже. Канча бала эже? 6. Акем кайда, акем? Акем кайда? Анда сизге монда жаштагы приз. 6 баланын энеси. Сиздин батырдыгыңыз Акберметке жуккан болсун. Сизге ошо батыр болсун. Акбермет эмнес бактылуу болгула, көп балалуу болгула, бул бала айтмакчы. Мен эгиз төрөгөм, силердин да менин эгиз бар. Эгиз балалуу болгула, биричиңер эгизди болсун, Рахмат. Сизде да канча бала? Bismillahirrahmanirrahim. Mikrofon bolуп дейди да. Өзүң шынчалык көзгө жакын болот экен. Тойду жакшы алып барат экен. Ичи балагана рахмат. Чоң, сен да көп балалуу бол. Балдарың үзүрүңөр, 7 ұл, 1 кызым бар. Алланын берген белектер. Машалла. 7 ұл, 1 кыз. Кайерде жашайсыз экен? Аллахтан Көкташайын. Көкташка барам. Көкташка үйүңүзгө барам. Хотя бы бир шымыңызды бересиздер. Эгиз төрөгүм деп атат. Эгиз төрөгөн энелер барбы бул жакта? Эгиз төрөгөн энелер. Кудалардан кетип атам. Турдугүл абжем кол көтөрүп атат. Турдугүл эже. Эгиз баланын энеси. 2 жолу. Анда 2 приз алып келди. Ооба, 2 эгиздин Асансөндүн Батмазуранын энесимин. Бул жерде Шакарим агамдын дагы Асансön балдары бар эле. Биздин урукта өзү ошондой бар. Акберметте төрөшү мүмкүн. Биздин уруктун баары ошондой. Дагы бир энемен Асансön балдары бар. Тура эле. Кемир айтып калат, черезден кийин төрөйт дейт. Значит, через небереси сиз төрөшүңүз мүмкүн. Ишек шаптык төрөтүүндө акция жүр. 2 бала төрөсө, 3-сү бекер деген. Турдугүл абжеме чайнекти бер. 2 жолу эгиз балдардын энеси экен. Бар болуңуз. Сиздин үйүңүзгө келиниңизди жөнөтөм деп коеюн. Ана кийинки приз, эң бою узун мырзага приз. Эң бою узун мырза болсо келсин. Байкелер бар арамызда. Эң бою узун бойлуу мырза. Эшегер. Бул чиrik көрмөсүн, может көп боласыз. 1, 2. Оппана. Баш айламай калып жүрөт дейм да мына жигит. Бою узун мырза, кимдин болосуз? Досу. Кимдин? Тавылды. Ертауылдынын досу. Атыңыз? Тимур. Боюңуз? Bir tasına ekeyim. Жанынан туруш деле неудобно экен жигиттен. Анда сизге приз. Жеңем барбы? Жеңге приз. Приз сиздики. Анда бизде белек бар. Эң узун көйнөк кийип келген айымдарга приз. Эң узун көйнөк кийип келген аял заты болсо келсин мен жаныма тартынбастан. Кыргыз бир нерсе үчүн кургалат. Ал тартынчактыгына. Тартынбаш керек, батыраак келиш керек. Узун көйлөк кийип келген айымдар. Узун эмес болсо мынтка. Кыздар жокпу? Келиңиздер, алып келиңиздер, белек. 5 айым. Барбы, калуучулар келиңиздер, узун көйлөк кийип келген айымдар.
Ben aytkanday uzun emes bolsa azırkında basıp görüyoruz. Ecem bile atat. Ecem de oyda var eкен, oyda var eкен. Geliriz. Ecem bakkanın baskan özü bölüm kalır şimdi. Atınız. Zina, Asılkan, Atölü, Ayberi, Gülümkan, Saltanat, Süyita, Çakın turumuzda. Burada linya oturumuzda çıkıyor. Eliniz kanday, gördün mü? Gördün uzunluğu oldu. Birden gördünüz da, gördün uzunluğu oldu. Bu nam yok. Nam yok. Uzun köylek giyip gelgen ayımdardın konkursu başlandı. Çakın turumuzda, al gelin. Tanımazsa, kalıbı. Tamam, bakar, Olmalı. Kösöp duralım 8 yaşta. İşte dünya oturulmuştu. İngiltere'de kösöptüğümüzde mi? Kaysısından var? A, T, K, Ü, Ya, E, V. Valeri. Anda ben sizlerge soru verem. Oşul soru, oşul tanımamenen başlanan söz bilen cevap veresizler. Orusça, Kırgızca, Özbekçe, Uygurca, Yugoy tilde cevap verebiliringsizler. Bu konkurs situatsiyadan çıkıp emniyet prizini tutuşunuzlar gerek. Sözlükte turalım. Anda başladık. Atınız. 1, 2, Aygül. Ne? Atınız. Tatlılığı almaşık etti. Kanki. Ümit. Yamahalet. Bunu öğreteceğim ben. Erkayım. Venera. Bunu öğreteceğim. Kaçtan geldiniz? Almatı'dan. Sizce? Taşkent'ten. Sizce? Kökserek'ten. Bolşağa koymanızlar. Kökserek'ten geldim de. Ooo tuş gelgenim bana. Kaçtan geldiniz? Ürümçü'den. Sizce? Yantar'dan geldi diyeceğim. O Yamaha geldi Yantar'dan. Nereden geldiniz? Estonya'dan. Volgograd'dan. Kimine geldiniz? Tayyip'simine geldi. Sizce? 1, 2, priz. Kimine geldiniz? Güyüsümüne geldi. Kökserek'ten. Yuküsümüne geldi. O da Yaşınap geldi. çok kimden geldiniz? Yaşkaminen geldi bana. Yamaha Yaşkaminen geldi. Yantar'dan. Kimden? Bir söz. Bir yer kesiminen geldi. Siz? Vasyaminen geldi. Evliminen geldi. 1, 2, Ekicarı. Traktörmenen geldi. Sizce? 1, 2, priz. Kökserek'e. Kiminen? Emneminen? Çok emneminen geldiniz. Hüseyin benim geldiniz be. 1, 2, priz büyüğü. Emneminen geldiniz. Yaltaminen geldiniz. Yoğun. Ağırına şöyle gidiyorlar. Canım durunuz. O öğret sizi gelin. Emneminen geldiniz. Ekskavatörmenen geldi. Ekskavatörmenen. Emneminen geldiniz. Verblutmenen geldi. Toyğanda ol atar. 1, Tatına kaybol atar. Toyğanda ol atar. Yaxşı ol atar. Toyğanda ol atar. Esten gettiz. Toyğanda ol atar. Во. Все. Короткая ясно. Во. Evde jediniz. 1, 2, tatlılardı jedi. Evde jediniz. Yablaka jedi buna yiyeceğim. Evde jediniz. Et jedi. Siz jedi. Vinagrat jedi. Evde içtiniz. 1, 2, priz. Evde içtiniz. Anda emez. Yablaktan aytkanı sevin, başkan aytınız. Evde içtiniz. 1, 2, Ягода малина
Olay, hem ne içtiniz? Hiç nerse içken yok, hem ne içtiniz? Vodka içtik. Vodka koyulmadı da. Vodka qanday ekan? Andan başqa. Vodka qanday ekan? Вкусный ekan. Vodka içseniz kimga o'xshab qolasiz? Valeriyaga o'xshab. Valeriyaga o'xshab qoladi. Aroq içseniz kimga o'xshab qolasiz? Bir, ichib olsangiz kimga o'xshab qolasiz? Ikki, o'zimga priz. Ejeme. Aroq içseniz kimga o'xshab qolasiz? Bir, başdan aroq içseniz nima bo'lib qolasiz? Yaman bo'lib qolam deydi mana. Bo'ladi. Yeriniz qanday jigit? Yeriniz qanday jigit? Bir, iki jarrim. Yaxshi yigit. Yaxshi yigit. Yaxshini qanday oldingiz? Bering. Mana iki priz belgiladi yigitlar. İki yiyeceğime, iki priz. Qayerda o'tirasiz echa? 7-chi o'zingiz olib ketaverasiz, dastavkasi yo'q. Jana o'g'il priz bo'lganda, je aqshalay priz bo'lganda dastavkasi bilan bo'ladi. Tamadalar ordosi. O'zguchi, zamonbop to'y o'tkazuvni qalaysizmi? Tilidan chang chiqqan tamadalar. Elimiz suygan irchi biychilar. Göz jo'sini olgan zal jasalg'alo. Sapatto video, foto. Sizler için xizmatda Bizindari 7-Geçi rayonu Yunisaliyev ko'chasi 173/3 telefonlar 0772 263 463 075 263 463 Tamadalar ordosi, yaxshilikdan jarchasa.